de Manzanas. So, ito daw po guys ang pupuntahan namin. Charlie, some face way. So, ayan na po guys. We are on our way. We are here. Notre Dame. Soki. Salida. Salida de mierda. Notre Dame! Borderland. Toma, ya, no. Ya está. Truco Makto. Let's go guys. Ready na kami ma-snatch. Intramuros. Sana mo. Skarte direct. Metro derecha. Skarte direct. Metro izquierda. Leche plan. Notre Dame. Ute, papa. Las calles. Mira. Vamos a comprar este parí. Ahora no. Ahora no. Le petit, le petit. Vamos en pussy. Esta es la parada de bus, guys. Ito yung baka stop, naman- stop parade. Aesthetic. Stop parade. Ooh. Paka-Italian. Paka-aesthetic. Aquí hablamos español. Ayan, español, mi amor. Hindi, pero no soy Filipino. Ah, vale. Cozy! Let's go! Let's see kung ano may... Ano tayo? Brunch? All week brunch. Ooh, French brioche de roi. Avocado alumini bene mini mini mini. Breakfast burrito. Bacon breakfast. Start eating. Avocado toast. Like guys, literalmente nagbe-base lang ako sa picture kasi wala akong maintindihan sa description. So, let's eat this. It's like Benedict. Pero, no sé qué es. So, let's go. So guys, mga 30 minutes na nagbobonjour si Kuya. Hindi namin pinapansin. Kasi mga nagse-cellphone kasi hindi na ako mahani-charger. Hindi na akong pen. ¿Quieres bacon? So, ito yung kinuha ni Idolcito. Ito. Esto. So, let's try na. Ano naman? Nabusog ako guys, ikaw? Ah, the rate is like 10 out of 10 Ay, wow. because it's too delicious. It's muy delicioso. So, we're on the way to Notre Dame. Notre Dame. Ayan na siya, guys. Vamos, Idolcito lindo. Vamos! This is so Parisian. Ute, papa, ute. Ang ingay po ni Gerger. Ute, Christmas pa dito. ute. Amon, give it a Ma, kiss dapat nagiging tayo. Nagiging tayo pag nagaan. Qué mentira. Notre Dame. Notre Dame. Qué fuerte. Amor, dito yung sa Disney, Ah, Sagrada. yung nagja-jump siya sa mga kampanas. Yung nakaganyan. En serio? De verdad? Ute, papa, ute. Ute, papa, ute. Guys, welcome to Paris Hilton. Notre Dame. Guys, napaka-romantic. Apaka-romantic. Mac Maktuk. TF. Uy, bago lang to guys. Nastamal ining. Nastamal. The Notre Dame is over there. The Notre Dame is over there. Can you spot the Notre Dame? My love. ¿Francés o inglés? The Notre Dame is over there. Que me parece... Ay! Beka! Qué bonito! Me encanta! So, next spot na guys. Hanap na tayo ng next spot. Fuji spot. We're going to Louvre. Louvre. Louvre? Labo ka ba? Go. Diyan ka magaling. Diyan ka magaling. Let's go! Kuya Jo? Tú y yo. Cuando ya somos policías. Sí, claro. Y tu papá. Tenemos un teoría aquí que tienen camatohomes. Comatos. Ay ba? Ikaw na yung nagsabi.
Comatose. Amor, ¿qué dices? Aquí, amor, derecho, ¿vale? Te espero en el otro lado. Like a pyramid, yeah. Like a pyramid, yeah. Zoop. Outfit check. Outfit gold. Zero ba doon? Zoop. Muy interesante este huevo. They built it centuries ago. First player. Turut Magdu. Wow. Madre mía. Madre mía. Qué grande. Español, Mejor que Plaza España. Madre mía. La madre que te parió. Amor. Bon appetit. Appetit pala yun. Bon appetit. Welcome to Ubre. Char. The pyramids of Giza. There's a lot of 100 players that will be eliminated. 100, dami. ¡Wow! Lubre. Estamos en el lubricante. ¡Mira! Míralo. Ano kaya meron? People. Nakarating na kami sa lubricante. Ayan na po. The crystal clear. Look at this. Look at this. Medyo? Malaki, malaki. Hindi siya halata sa picture. But, at syempre naman po, hindi kami papasok dito kasi hindi kami interesado sa culture talaga ng France. We're just here to snatch. Te gusta? Me encanta, míralo. Estamos en Louvre. Louvre. Saan tayo? Ay, caminando. Ha? Caminando por Asan aquí. tayo? Estamos en Crystal Clear de Paris. Arc de Triomphe. Charot. Guys, dito yung Arc de Triomphe. But, medyo malayo na kasi yung Arc de Triomphe eh. Pero bueno, mayroon naman tayong Puerta de Toledo sa Madrid. So, hindi na namin kailangan makita yung Arc de Triomphe. Marami naman Arc de Triomphe sa amin eh. Akala nyo ko yun lang meron. Claro. Seis puntos aquí. No. Sinisultat. Ang ginagawa naman ngayon ni Gerger is gumagawa ng hyperlapse. Parang hypodermis. Pero lapse. Hyperlapse. Hippopotamus. So, feeling ko, galing na pala tayo here. Kahapon, dito tayo pumasok. Tapos dito ako nagpa-picture. Okay, tapos nandito na naman tayo. Naki, mira, naki rojo. Di kita guys, pero ayun. Litore Eiffel. Ayun ang baby ko. Baby! Kala mo naman. Guys, kanina dito siya eh. Napapunta siya dun. How come? Hanap tayo ng magandang spot guys. Hanap tayo. Ay, itong ganda oh. Nakabaliktad. Yan ang gusto ko. Kakaiba. So, ang daming wak. Sakay tayo pwede umupo guys. Doon tayo upo guys. Doon natin hintay. Tanga ka ba? Doon tayo maghintay kay Gerger. Guys, kahapon wala talagang tao dito. Halatang kami lang talaga gumala nung umuulan. Okay lang naman. Hindi naman ako nagkekehar eh. Pero, syempre, mas maganda talaga gumala na hindi umuulan. Like today. At walang araw. Ayun ang araw. It's okay. We are fine. Oh, mga basay. We cannot sit here. Basang-basa sa ulan. Hello. Doon kami galing. Doon. Sa Louvre. Tapos nandun pa rin siya. Guys, nagha-hypertense pa rin siya. Well guys, tapos na po siya mag-hyperlapse. And we are on the way to the cruise. Mga 15 minutes walking. So, yup. So, let's go there. Gusto mo pahinga muna tayo? No, sige. Vale. Let's go! Guys,
Pumasok na po kami. Naghintay na kami ng tren. Hindi ko alam kung anong oras siya lalabas. Pero, I think, Lago Cuesta 3. amor, estamos en Paris. Ito yung plano. Andito kami. Tapos, I think the last stop is Palacio de Chaleur. Sí. No sé. Creo que no. So, ito yung views namin. Wala pa kami sa barko ha. Parang nasa barko na kami pero hindi pa. Wala pa. Sasakay na po kami sa barkito, chiquitito. Bonjour! Tengo miedo! Okay, dun tayo sa taas. Lahat sila napunta sa taas. Bakit? Anong meron sa taas sa wala sa baba? We choose Vamos! and we pick. Eh, mira, despuale, etuala, chichulete. Desembarcamos, el desembarco del rey. Lego. Bonjour. Je ne sais pas. Je ne parle pas France. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Punjik, punjik. The catacombs. Where to Papa? Bonjour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Apaka-scary. Apaka-scary. Notre Dame. Señores y señoras, mira. Míralo. Míralo. Kaya ba? Claro, mi amor. Kaya ba? No, Kaya ba? amor. Mira, Notre Dame. Mira. Pabalik na kami. And yung last spot is sorry, spotted the spotlight. Spotted the spotlight. The spotlight is spotted like spotted. Harry Potter. Ito pong entrante namin. Itsubisi, apisupu. Okay. De ayer. Ribs con tabasco. Yung chicken con Pollo de mercado. puré de patatas. Toma. 1 to 10. Same. Ese es pollo de mercado. Yes, are some ribs del día. Here. Holy moly guacamole. Look at this. Beautiful. Amor, es precioso. Estoy flipando. Estoy flipando. Estoy templando. Shoo. Grabe, guys. Hindi, I'm so happy talaga. I've seen this. I've seen this with lights and with my baby. And yun na. Ang cute. Sana all. Sana all. Oh! So, for dessert, dito kami pumunta sa Papo Juice Bar. And then, after this, tulog na. Yes, heading to the north. Heading to the moon. Heading to the photocourse. For me, coffee. For him, chocolate. And pan de chocolate over there. And then, we're waiting for the crepe. Crepe. And the crepe is, guys, ang lamig. Pero let's try this. ¿Está bien? Muy dulce. El arroz pistacho.
¿Qué tal? Está bueno. Pagod na siya, guys. Pagod na siya sa... Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans